corazón. Si por presencia tú me noté, no por llegar a ningún lugar, una milobar, una milota. Si por presencia tú me noté, no por llegar a ningún lugar, una milobar, una milota. Presencia, Señor. Si por presencia tú me noté, y no voy a llegar a ningún lugar, una milobar, una milota. Si por presencia tú me noté, y no voy a llegar a ningún lugar, una milobar, una milota. Batimang pa Senhor awe mainta rumang. Minosa si ora nossa canta cantica aqui nossa pensa bom ribaje e nossa Kiko não está cantando. Pero ora mita canta e ora mita bisa simbo presença a mim não tá nada. Se bo presença não tá vai kumi. Mino que vai nenhum lugar. Mita sinti mane algo de mi corazón. Paso no sabe que ti vai hopi caminda. Pero no sabe que si nota Dios su presencia con nos, que lo estaba de nos vida hermana. Y nos hace por pensar un momento, onde nos vida lo estaba. Si Dios no trata de misericordia de nos. Que lo parte nos vida. Si awe mainta nos no daba aqui nana, porta nos data outro caminho, porta nos nota bem igreja, nos nota eu de Deus, nos notava da cristiano. E quizás awe nos ata riba cama, dormir, descansar, porque vida baixi. Hopi gente porta aí era noite, não dava de fiesta. Hopicos por a pasa, problema na gente amuri. Pero awe, não está aqui não. Não está delante de sua presença e está algo maravilhoso.
Ahora me ta pensa, a mí ta huyo de Dios, me ta escogí, me ta privilegia. Que Dios aguag de mí, que Él mira de mí, para Él escoge mí. Él escoge abo, Él escoge cada uno de nosotros. Y aunque no está falla, Hopi viaja, no está así que Dios no quiere. Pero su misericordia y su fieldad es sina grande. Como te quinando, como por sentir su presencia, como por ser y por visa Señor, danki. Roman visa Dios, danki. Eso nos no merece el privilegio aquí. Nos no merece nada de Dios. Pero Dios está sina ponga, sina grande. Conosco quinan dor de su misericordia. Así que adorar Señor. Maneira saqueu, não me quer subir mais alto comi por me que mirabo anelaba boso e halaba atenção para mim me time ser mais bom Senhor. Me tata, me tá chiquito, me sa, tu na me bopas, me calaga tu cos atrás. Dentro de mi casa, dentro de mi vida. Herida na, se a mi divo santidad, mi que estima a vos, sobra bota mi gran amor, hace un milagro de mí. Mira, saqueo, lo mi quer subir santo comigo mi quer mirabo anelaba boso e halaba de chão para mim me time ser mais igual Senhor, me dime ser mais igual me dá chiquito me sa dona mi boba me que laga tu cosa atrás. Oh Senhor, dentro de mi casa, dentro de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, sin a mi divo santidad, mi que encima a vos, sombra bota mi gran amor, hace un milagro de mí. Dentro de mi casa, dentro de mi vida, cambia tu mi estructura, sana tu mi herida, sin a mi divo santidad, mi que estima a vos, sombra bota mi gran amor, hace un milagro
un milagro de mí. Hace un milagro de mí. Gloria a Dios. Gloria a Señor. Hace un milagro de mí. Gloria a Dios. Mayroon man ang hace una oración. Bang pedir Dios para tu repetición ng pueblo de Señor ting, amén. Nos tem necesidad, amén. Señor conoce cada un de nang e essa de que nos tem mister. Vamos pedir minha irmã Sandra para começar a oração aqui. Oh, Tata Santo, maravilhoso Senhor. Abota um bom Deus. Aleluia. De momento, Senhor, nos dá. Abota-nos esperança, Senhor. Os vidas te dependem de vos, Senhor. Por conhecer cada um de nós necessidades, Senhor. E botar obra, Senhor, conforme cada um de nós. Está pedindo, Senhor, por resposta, Tata Santo. Em bonos a confia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Senhor. Me está invitar minha irmã Bang Sinta. Me está pedindo minha irmã Miriam e minha irmã Libardo para coletar a ofrenda de Senhor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Sí, Él abrirá mi ron, Él pone mi pía para saber. Mira aquí, con Señor así para nos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con Señor así para nos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. La libra a mí, a la ve. La libra a mí, gloria a Jesús. Mi tamota perdido, mi leo por Dios. La libra a mí, a la ve. La libra a mí, a la ve. La libra a mí, gloria a Jesús. Mi tamota perdido, mi leo por Dios. La libra a mí, a la ve. No mi vence, paso una etacumi. No vence, paso una cubeta. Para tú, victoria tagará. Nos lo gana de nombre de Jesús. No mi vence, paso una etacumi. No vence, paso una cubeta. Para tú, victoria tagará. Nos lo gana de nombre de Jesús. Dios soporta gente feliz. Dios soporta gente feliz. Vida tan nada, turno se acaba. Dios soporta gente feliz. Vida tan nada, turno se acaba. Dios soporta gente feliz. Dios soporta gente feliz. Dios soporta gente feliz. Vida tan nada, turno se acaba. Dios soporta gente feliz. Vida tan nada, turno se acaba. Dios soporta gente feliz. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Dios es un buen Dios, alabe. Dios es un buen Dios, proclame. Él sabe si, Él abrirá mi ram, Él pone mi pía para establir. Él sabe si, Él abrirá mi ram, Él pone mi pía para establir. Mira aquí, con Señor así para nos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con Señor así para nos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Gloria a Dios. Dan a Dios para su presencia. Amén. Nos aduna, Senhor, nos alabanza acaba, a vos nos pide, Senhor, papi que nos ainda aqui. E conhecer nos coração e essa que nos tenho cambia de nos vida. Quando me pide minha irmã Sandra, e também predicar a palavra do Senhor. E nós vai fazer uma oração. Nós turban fazer oração. Vamos invocar em nome do Senhor. Seja Deus papeando conosco hoje ainda. Tata santo, tata maravilhoso. Dia mais nós invocamos o nome santo. Nós pedimos, Senhor, hoje ainda papia conosco. Usa nossa irmã Sandra, Senhor. Usa sua lepnan, sua mente, seu coração. E papia conosco, Senhor. Nos quer receber a palavra, Senhor, pero nos quer receber a palavra, receber a vontade de nos vida. Nós pedimos, Senhor, papia a cada coração, na cada vida. Pois de Kiko nos tem necessidade. Em nome de Jesus, nos quer escutar a voz. Glória a Deus.
Deus bendiga a cada um de minha irmã Aue Mainta. Amém. Cada amigo, cada um de nós está menina na casa de Deus. Nós temos uma oportunidade bonita de vir fazer culto para o Senhor, escutar sua palavra. Amém. Bom, minha irmã, me quero invitar você a abrir vossa Bíblia no book de Lucas 10, 19. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Lucas 10, 19, agradecendo ao Senhor por a oportunidade de por predicar sua palavra e pedindo ao Senhor para ser obrando em cada vida, amém, em cada coração, que seja sua palavra llenando-nos vida, amém. Lucas 10, 19. ¿Vos ahí? No sabéis esa palabra de nombre de Jesús. ¿Ya te avisa? Mira, me ha dado voz autoridad para atrapar riba culebra y escorpión y ribatur poder de enemigo y nada lo no hace vosso daño. Amén. Van a leerle otra vez. ¿Ya te avisa? Mira, esa aquí está la palabra de Jesús. Me ha dado voz autoridad para atrapar riba culebra y escorpión y ribatur poder de enemigo y nada no lo hace vosso daño. Amém. Com alabança na Senhor, você por tomar asiento. Glória a Deus. Bom, minha irmã, me quero começar essa aqui a ainda com testemunho. Amém. Me quero invitar meu irmão Jorge para ser assim amável de paz aqui nada e nós vamos escutar a obra do Senhor. Passou. Me dá também vamos ter conta a obra na grande e poderosa que Deus faz de nos vida. Amém. Então, nós vamos começar a ir escutando o testemunho de nosso irmão Jorge. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros tienen alabanza para el Señor? Gloria a Dios. Me quiero hacer en español para sobreaceitar mi lengua. Y te envía, me quiero contar con cosas que pasa, pero te envía no tiene palabras también para explicar con Dios hace milagro. Tiene una persona que no está comprende español. Ahora, ¿tú estás comprende español? Entonces me projo así en español, sin problema. El día de ayer estábamos en casa, tranquilos, un día normal, común. Había salido del trabajo, estaba el mediodía en casa y estaba en la sala de mi casa descansando. Mi esposa estaba en el cuarto arreglando algunas cosas con mis hijas. Un día normal. Y quizás ahora que eso pasó entiendo de que a veces Dios quiere prepararnos a veces para poder lograr muchas cosas, para poder tenernos listos para cuando el momento difícil quizás llega, podamos estar preparados. Y había tenido muchos días y semanas que estaba quizás en el trabajo escuchando muchas prédicas y estaba escuchando muchas alabanzas y tratando de buscar la presencia del Señor. Y hoy en día entiendo de que a veces Dios te prepara para poder glorificarte en tu vida y para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y estaba yo sentado en mi casa tranquilo y de repente escuché un ruido muy fuerte en el cuarto y escuché a mi esposa gritar. Empezó mi esposa a gritar y yo quizás no presté mucha atención porque a veces cuando hay una cucaracha en la casa ella también grita. Entonces yo ya sé que es la cucaracha que está por ahí, yo me hago el desentendido, yo que lucho un poquitico para hacerme el interesante y después yo ya llego y la mato a la cucaracha y la saco. Pero esta vez era algo diferente en mi casa. Mi hija se había caído de una silla muy alta. Nosotros tenemos una silla muy alta y entonces habíamos tenido una mascotica y la mascotica había volado, era como un lorito y ella estaba se subió a la silla tratando de bajar la lorita, el periquiche. Y el sonido ese que yo escuché era mi hija caer de espaldas sobre el tejel de mi casa. Y cuando mi esposa empezó a gritar y a llamarme, yo simplemente saqué la cabeza y miré hacia allá. Y lo que yo vi quizás hizo que yo me quebrara porque al ver que ella tenía a mi hija en sus brazos sin conocimiento, mi hija estaba como muerta en sus brazos. El golpe había sido tan tremendo que ella perdió el conocimiento, no respiraba. Cuando yo corrí, porque mi esposa me la entregó, ella a veces le es duro esas situaciones, y me la entregó, yo la tomé en mis brazos y cuando yo la tomé, mi hija
ni siquiera tenía, ella estaba ida, ella estaba como muerta en mis brazos y yo me la pegué al pecho y la apretaba para que ella respirara y ella no respirara. Y entonces yo la arrastré como pude y la puse en la sala de mi casa en el piso y me arrodillé con ella en el piso y yo le empecé a invocar el nombre de Jesús y ella no reaccionaba y yo le gritaba, yo le decía: hay poder en el nombre de Jesús, y escuchaba la voz de mi esposa atrás, muy atrás allá, que invocaba el nombre de Jesús. Y yo abrazaba a mi hija y yo le explicaba a algunos hermanos que es muy bonito a veces cuando cantamos la canción Creo en ti, Jesús, pero cuando estamos en esos momentos difíciles es el momento de poder de verdad decirle: Jesús, yo creo en ti. Y tener tu hijo en tus brazos es muy fácil, o muy, no sé cómo lo quiera llamar, ver a otra persona pasando una situación, porque a veces hemos visto situaciones de personas que están como muertas, pero uno respeta ese momento y uno no sabe qué hacer. Pero cuando tienes un hijo que tú le amas, que es parte de ti, que lo has visto crecer como muerto en tus manos, es el momento de que Dios te prepara para decirle: yo agarré a mi hija y la abracé y yo miré y yo dije: Dios, creo en ti. Yo solo lo único que le decía: yo creo en ti, Jesús. Y yo miraba a mi hija como muerta y yo la apretaba, ella ni siquiera respiraba. Tenía muchos segundos ahí tirado en el piso y yo le invocaba el nombre de Jesús. Y solo me acordé una frase de niño de una canción que decía: tú eres mi amparo, Jesús, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Y yo la abrazaba y volví, la miré y no reaccionaba. Y la miré con tanta firmeza, yo le miré su rostro y yo le dije: hay poder en el nombre de Jesús. Y le seguía invocando el nombre de Jesús. Y de repente la miré y ella me quedó mirando. Solo me miraba y me miraba. Y yo le decía: Mercy, si me estás mirando, invoca el nombre de Jesús. Di: hay poder en el nombre de Jesús. Y le vi que empezó a mover sus labios y decía: hay poder en el nombre de Jesús. Yo abracé a mi hija, hermanos, y le di gracias a Dios y empecé a llorar desconsoladamente, porque sabía que Dios había hecho un milagro en mi familia, en mi hija. Poder devolvérmela, regalármela, es un milagro del Señor. Y hoy quiero decirle a usted en esta mañana de que Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Y así como Dios levantó a Lázaro, levantó a mi hija y nos la regaló de nuevo. Y yo le dije: hija mía, hoy estás aquí, sírvele a Dios. Ofréndale tu vida al Señor y sírvele de todo tu corazón, porque Él te ha dado una oportunidad. Y ella arrodilladita ayer le decía: Dios, me regalaste la vida, gracias. Gracias, Jesús, porque me resucitaste. Tú eres grande. Y lo más importante es eso, hermano, que nuestros hijos puedan creer. No que nosotros lo digamos, sino que puedan ver que Dios hace y sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios está grande. Y mi hermana, mensaje de Ave Maria está: nos tiene poder. Pensemos bisa mi hermano, bom mister para e testificar bisa de Dios Todopoderoso está usando ainda nos vida na mi hermana. Nos tiene poder. Bisa hermano que da banda dibo, nos tiene poder. Jesús adona nos é poder. Amém. Se tem algo, minha irmã, que está, me não sabe como explicar, está impactando meu coração. Se tem algo que está lá, me surpreende, está lo que Deus está fazendo de nos vida e lo que Deus está fazendo com nos vida. Paso, minha irmã, Maria, nosso irmão Julieta, está bisa, a nossa gente débil, nossa falha, verdade que sim. Nos vida, prometo que Jesucristo está vida não quebrar. Nos vida, prometo que Jesucristo está vida não yendo herida não. Del mundo e para o mundo nos nota hope importante, verdade que não? E por tapa a gente não se não bisa, ei, tal persona amore, a gente não lo bisa, ya, el amore, nos turten com amore. Pero nos vida de irmão de Jesucristo e de nos vida de huevo de Jesus está importante. Amém. Jesus a tomado vida em minha vida, minha irmã, e ela
salva-nos. Ela hinca-nos em sua curva, da igreja. E ela dona-nos o poder de seu mesmo Espírito Santo de nós. E é culpa débil, é culpa que tem hora que com mané, mi romanta tabisa, persona ahora ta suyo asina ta grita, llama ambulância, llama hospital, llama policía, hace algo. Pero del momento na asina, mi romana, a nós tem uma esperança mais grande. Nos saco nos tem que llama no Senhor Jesucristo e nos saco nos tem poder e nos por invocar su nombre e de su nombre tem poder. De su nombre tem autoridade. E em nome de mi hermana, é poder Deus aduna cada de nós. E primeiro ponto, mi hermana, está para nos compreender que nós temos poder. Jesus aduna poder a nós. Cada de nós. E Pablo, ahora ela avisa em 1 Coríntios, ela avisa, a vosso que é uma mais débil. A vos que estava é cos bobo do mundo, assim na eta visa. A nós que estava é cos despreciar, é cos bajo do mundo. Jesus a toma bolso e a poner a bolso de lugar nan alto, para bolso vergonzar e cos nan grande e gente nan grande. E mi não masa mi romana como posinte a mainta, pero a mim se por visa ko a mim estava tão cos que não estava vale a pena do mundo. Amaya gabisa mi yunan, que lo para, mané cantica da bisa, que lo para de mim si dia Jesus não lo ame. Con destruir por ta mi vida lo tasi, si dia Jesus não lo ame. E ainda me apunta Deus, que vou poar de mi vida. E ainda me não contesta. O único contesta, mi irmã, está que o amor de Deus está muito grande para mim. E a única resposta está que o amor de Deus está muito grande para cada de nós. E pensei, nos está aqui na ainda, amém. E pensei, Senhor, dona-nos poder e autoridade, amém. Mi irmã, a nós não tem capacidade de enfrentar coisas espiritual, verdade que não? Uma pessoa normal, nos culpa normal, ora está sentindo conan, vamos ver uma pessoa que tem espírito malo, ou está sentindo algo estranho, a nós não tem poder humanamente para parar diante de nós. Nos culpa está fris. Bíblia está contando uma história onde está vista que em uma ocasião romano, gente que estava aqui fazer o que o discípulo estava fazendo, deve invocar em nome de Jesus e repreender e saca demônio de homem de mulher. Na por bahasia, e que passa com nan? Na hay bati. Na não pora saca espírito malo a dar nan. Pero ora homem e uma mulher está lleno de Espírito Santo, mi hermana, nos por invocar em nome de Jesus e tu oscuridade, tu cos malo mester vai de nome de Jesus. Bebe ta bisa com nós por para diante de Satanás e etincuhui. Não a nós, etincuhui. Nós tem poder. Amém. Mi hermana, nós tem poder de sujetar a carne. Nós tem poder. Nós não podemos manejar gente que não tem Cristo. Não passou mi tacina, passou mi carne está débil. Bíblia vista é que está débil, vista que está forte em Cristo. A nós por tomar a carne, mi hermana, isso aqui é um milagre. Quando nós por tomar a vida aqui, a carne aqui e la guele deleitada em presença de Deus, essa é uma hopi grande. Quando nós por tomar nos vida e aunque é placer e o mundo por oferecer hopi coisas, nós por tomar nos carne e crescer na igreja e laga obedecer Senhor, essa é algo maravilhoso que solamente por lograrle com a presença de Deus de nos vida. Aunque não está em carne e aunque não está em mundo, nos vida está escondida em Cristo. E nos povisa mescos culpables que avisa, turcos me por em Cristo, pasó eta es un cotaduname fortaleza. Nos tiene poder, amém. Agora, minha irmã, nos tiene poder, e essa aqui está de 2 pontos. Nos tiene poder para pleita e batalha correto. Visa por irmão, bom, este pleita e batalha correto. Passou, ora nos sale este versículo no comenzamento, nos assim não pode ver para mim, Lucas 10:19. Esta visa, mira, me dona vossa autoridade para atrapar riba culebra e escorpião, e ribatur poder de inimigo, e nada lo nos hace vosso daño. Vos, mi hermana, Jesus estava ponendo e visando su discípulo, botem uma posição.
Ela dona ng su discípulo ng un lugar. Aún não tem poder de Deus para enfrentar e pleita e guerra correto. E tem, mi hermana, duas bandas. Tem a banda de oscuridade e tem a banda de luz. Tem a banda onde o diabo está governando e tem a banda onde Jesus está governando. Amém? Jesus saca-nos de banda de oscuridade, de mão de inimigo e Ele põe-nos de uma outra posição. E nós estamos de banda aqui. Amém. Quanto de nós está de banda aqui? Amém. Pero mi hermana, hopi viajanos por luvidades e nos por pleita e guerra incorrecto. Nos tincutuma nos posição, nos tayunan de Deus. Pero ahora nos talesta de bebê, mi hermana, nos vai reparar que o diabo llega a usa homem e mulher e ela redanan, ela ganha para não começar pleita e guerra incorrecto. Si nos mira a vida de Judas, ¿qué banda Judas estaba? ¿Es banda de oscuridad o es banda de luz? Judas estaba de banda de luz. Jesús a saquele de inana, Jesús a 13, él cana con Judas, él ciña Judas. Judas estaba a sirve Jesús. Judas estaba a administrar tu de placa. Judas estaba a cinta con Jesús. Jesús estaba a parte pan y dona Judas el pan. Judas agua que milagro de Jesús. Pero de un momento Judas, de su debilidad, su corazón, Bíblia avisa que Satanás adrenta su corazón. Y Judas comienza a pleita una guerra incorrecto. Y él va en otra banda. Y en vez de cana con Jesús y recibir todo lo que Jesús estaba en pie, él comienza a pleita contra Jesús. Y mi hermana, en este tiempo pasa de nos pidan. Judas a entregar a Jesús. Él vende a Jesús en vez de ser que homem y ofrecer aquí como solo doname si me lo entrega vos Jesús. Y él recibió 30 monedas, ¿verdad? 30 de plata. Y él entrega a Jesús. Mi hermana, si nos no tomamos posición que Dios ha dado nos podemos pleita y guerra incorrecto. Y nos podemos vender a Jesús. O viajar de nos vida nos cambia Jesús para un trabajo. Nos cambia Jesús para un yo. Nos cambia Jesús para mí mesmo, lo que me está sinti. Me por cambia Jesús. Si me no comprender, comita de una guerra y comita una posición donde Dios a ponerme, me por vai pleita una guerra incorrecto. ¿Verdad que sí? Otro estaba Saúl. Saúl a perseguir para Ayanan y Ayanan a David. Pero David estaba enemigo de Saúl. David estava de homem que tinha unção de Deus, que estava sala e pleita e batalha para Israel. Pero Saúl, su coração, vai ver com o espírito malo a vir, verdade? E a começa a llenar sua vida e Saúl a começa a mirar de uma maneira diferente. E ele pensa que David estava seu inimigo. E ele começa a perseguir David. E seu objetivo era matar David. Pero David não estava seu inimigo. Vos a mi hermana, Satanás hopi viaja vai pone para pleita com o román. E ela vai pone por tal coisa dentro do coração para pleita com o casar, para pleita com o eu, para pleita com o vizinha, para pleita com o román, para pleita com o pastor, para pleita com a palavra de Deus, para pleita com a predicação, para pleita contra o que não me ester pleita. Nos tem cozinha pleita e batalha correto. E o inimigo não está bo román, o inimigo não está bo yu, o inimigo não está bo casado, o inimigo não está pastor, o inimigo, mi hermana, está Satanás, está el mundo e bo mes carne. E se nós não compreender isso, também passa mesmo com Saúl. Saúl a pleita contra o homem que estava pleita para Israel, que estava ajudando a ganhar a batalha. Pero no final Saúl a morrer na mão de seu inimigo, de su verdadero enemigo. Él perde todo lo que Dios estaba teniendo con él. Paso, él no pleita de batalla correcto. Él jala del lugar que Dios ha dado. Otro estaba Absalón. Por tanto, no llega a escuchar hobby de Absalón. ¿Cuánto de no se llega a escuchar de Absalón? ¿Verdad? Bíblia dice que Absalón estaba un hombre, es un de más bonita na Israel. Absalón estaba el hijo de David. Un príncipe.
Absalom, Bible ta bisa ku, foi su planta pia te su corona e cabeça, não tá tem defeito dengue. Su cabelo estava a cortar cada ano, passou, estava a roupa pisar, e estava a vender para roupa placa. Absalom, qual estava o trabalho de Yudi e rei? Cuidar, verdade, é rei. Cuidar o reinado que David estava tendo. Pero Absalom, Bible ta bisa ku, de momento que estava a estimar, estava a mimar para David, de su coração adrenta Satanás. Passou, o diabo está sendo que ganha nos mente e nos coração. E a Bíblia pensa que ele faz um complot contra sua tata, para quitar o reinado de David. David mestre ruim. David mestre hala para sua tata estima roupa suyo e não quer matar ele, mas ele mestre ruim para suyo, tá buscando ele para matar. Absalom começa a pleitar uma batalha incorreta, verdade? Onde depois, assim na Yom, a Bíblia está vista que dia de uma batalha, ela quer colgar de seu mesmo cabelo. E Joab, que estava o jefe, comandante do exército de David, aclavou-lhe com 3 lanças em seu coração. E todo seu servidor não acaba de matar. Assim Absalom acaba. Você, meu irmão, que o diabo está buscando assim, e promete que também busca assim, está dividido. Está dividindo, está sacando, está alejando da igreja. E também por papá, nós pensamos, não, se está a mim, lo hacia mi ho. Rumang ay ta fault, rumang kita, wawako rumang apapekume. E também põe coisas de nos coração que não é verdade. E também põe coisas de nos vida para nós pensar. Tocante pastor, tocante iglesia, tocante romana, e também purba dividirnos, e também purba jalanos de iglesia, e também põe desânimo de nos coração para nós não vir iglesia, e também põe desânimo de nos coração, e também bisa babai na iglesia, e não tu gente está juzgado, e não tu gente está wabo malo, passou não sabe o que bohasse, pero não está verdade. Aqui na minha irmã na iglesia não está bom inimigo, está aqui está parte do reino de Deus, e nos tem que tomar nos posição, nos lugar, passou se não nos estava a perder mescos com Absalom. Pleitando a guerra correto, amém. Mi irmã, e está com o inimigo está atacando. Quando de nós, o inimigo está atacando a vida. A mim está assim. Hobby viaja. Hobby viaja, a mim também chega a pensar, não quer que não. Hobby viaja, a mim está waku, e me está pensa que o meu inimigo está me casar. E me está pensando, não, é romano. Hopi viaja. Aí chega a suceder que me está na minha casa e me está sentindo tristeza. Me está sentindo, me está pensando, e estando inimigo está papi de minha cabeça, está pensando, não, você na igreja não está valorando o que você faz. Você é casado e uma não está valorando o que você faz. Uau, que botinho de embobida. Uau, boaianan, bota aqui na caso. E o inimigo está aí começa a papi arriba da minha cabeça. E me está tentando maneira uma tristeza, maneira uma depressão. Que tem hora não está legal, me dorme, me está pensando, me está fracassar. Uau, não logra aqui. Uau, vida, uau, o que você faz. Uau, tal coisa. Pero agora, minha irmã, me não tem que tomar essa aqui para me ruir e me perder meu lugar. Me saco, Deus, a donar-me uma posição, um lugar. E me tenho que correr e revestir com a armadura de Deus, com sua verdade, com sua justiça, com seu evangelho. E me dobla minha rodilha e me diz, Senhor, o que me está sentindo não está bom. Boa igreja, está bom pueblo estimado. Mi familia te regalo que voy a regalarme. Mi vida, Señor, mi vida es una bendición. Mi vida, lo que vos haces de mi vida está maravilloso. Y me te comienzas a hacer oración, me te comienzas a reprender en nombre de Jesús, mi hermano. Y querer mi cuore, mi lanta de nana, mi visión está clara. Dios te restaura nos vida. Ahora no te perde nuestra posición. Ahora nos te avisa, no, mi enemigo no está pastor. Mi enemigo no está iglesia. Mi enemigo no está mi jefe. Mi enemigo no está mi vecina, mi sa, como mi enemigo está Satanás, el mundo y mi mesmo carne, y está contra nada mi mester pleita. Toma posición, mi hermano, iglesia del Señor. Está buen enemigo. El pueblo del Señor no está buen enemigo. Nos ves toma posición, amén. Mi hermano, y de 3 puntos. Nos tiene poder, y se te prometo. Nos tiene poder. ¿Cuánto de nos tiene poder del Señor? Gloria al Señor. Y de 2 nos tiene poder para pleita, y guerra y batalla correcto.
Nos tenemos que tomar nuestra posición, ¿verdad? Y el tresta pa pleita en manera correcta. Amén. Pa pleita e batalla en manera correcta. Señor, mi hermana, ha visto el discípulo de el versículo con nosotros lesa, con antiguo enemigo, ¿verdad? Nos tiene un enemigo, mi hermana. Y ahora Dios está dando todo lo que está dando está pasando, no está de una guerra, ¿verdad? Y nos escucha full el luna aquí que no está de una guerra. Mi hermana no está de guerra que tiene ron de mundo y guerra está 13 dolor, ¿verdad? Tristeza, muerto. Y ahora no está tú aquí tanto cosa malo que guerra está 13 misa, no está sintiendo en nuestro corazón y nos hace oración para tu andar y nos avisa Dios guerra o que país nos pide por paz de Israel, nos pide por paz, nos hace oración para Haití, para África, misa mi hermana. Pero mi hermana, no está así que nos vida normal. Y no está lanta, misa. No está lanta maíta y no está pensa que me te come, que me te viste, ¿sí? Y vos te pensa que me te hacer hoy, me te voy a tener mi culpa hoy. Ay no, y si me voy a qué película no voy a salir, me tengo que salir con mi familia también, nos tengo que traer por un rato, ¿verdad? Ese está en los pensamientos, ¿no está por pensamiento? Ay no, es placa. ¿Qué día está ahora mi mes se va y cobra? ¿Qué día me te cobra? Mi mes te paga tal cosa, mi mes te paga tal cosa. Y ese está normal, pasó, no está de un mundo, no está aquí nada, no está gente que está viva. Pero el problema está, mi hermana, que ahora nos está aquí, nos mente, está entretener, está distraer. Y nos no está comprender, y nos no está mira que no está de una guerra espiritual. No está enfocado y pensé Jesús avisa. Él avisa a su discípulo, vos no preocupá que vos estaba y come, que vos estaba y viste. Vos no preocupá para su aceite lo que pagaron anta busca, pero vos tata saco, vos no mester de cosas ma vos busca el reino de Dios y su justicia, pero a no se olvidar. Dios está avisando, nos tiene que buscar el reino de Dios, para el reino de Dios está en el mundo. ¿Para qué Dios está en el mundo? ¿Para qué el reino de Dios está en el mundo? Para salvar el pecador. De otra palabra, Jesús avisa, vos no enfocado en lo que vos te incubiste, mi te va a dar vos paña. Vos no enfocado en lo que vos te va a comer, mi te va a dar proveer para vos yunan. No te preocupar tanto para vos trabajo, para vos placa. Vos busca para el reino de Dios extender del mundo. Pero no está olvidar, ¿verdad que sí? Y ese es el propósito de Satanás, para nos olvidar. Y no tiene teléfono, no tiene el mundo, mi hermana, no tan mescos que promete. Ahora nos tiene que cada cosa preocupar para tanto ocupación, tanto cosas. Pero la cosa más importante, mi hermano, es buscar el reino de Dios. Nos tiene que pelear en batalla correcta, de manera correcta. Tiene una guerra na Aruba. Tiene una guerra, Satanás está atacando nos yunan. Tiene una guerra contra nuestra familia. ¿Vos te sentías, mi hermana? Me puedo sentir. Tiene una guerra, una batalla, mi hermana. Enemigo a toma el sentimiento, emoción de la persona y tiene hombre esclavizar. Y vos te mira que no tiene identidad en la juventud más. El drogadicción a toma un récord, mi hermana, mundial. El joven en 10, 1, 2, 3 años está consumiendo droga. Tiene más divorcio, tiene más aborto, tiene tanto maldad. Pero el diablo te pone en televisión para nos mirar el mundo y nos visa. El mundo está malo. Y vos te mira a vecina y vos te dices, mi vecina, va que gai, ahora comienza a horta, está usando droga y está vender. Y nos te mira vecina, te dice, vecina, todo el weekend está bebe, está va a su vida. Y no está mira jovencita por tal que estás haciendo con no está bon. Y no está mira Rumania persona y no está mira rondinos. Y no está mira artista hombre vestido de mujer vestido de hombre y tanto confusión. Y el diablo el que para nos guardan y nos visan. No está malo, pecador.
malo pecador, malo pecador, malo pecador. Pero a nós também estava tão malo pecadora, minha irmã. E Deus quer, minha irmã, para nos abrir-nos huevos. Deus não põe-nos desse mundo para nos juzgar. Deus põe-nos do mundo para nos estimar. Deus põe-nos do mundo para nos fazer oração para sua notícia e televisão não está mostrando os artistas não está em sua cama, está chora, usa droga e não tem esperança de vida. Ora não está deprimido, minha irmã. Essa é a realidade do mundo. Nós temos que pleitar de maneira correta. En manera correcta, mi hermana, en manera de Jesús. Kiko Jesús lo hace si él estaba en el barrio. Kiko Jesús lo hace si él estaba en bocas. Kiko Jesús lo hace si él estaba aquí. Mi hermana, ¿vos quiere que Jesús lo juzga el mundo? Jesús ha venido para morir para el mundo. ¿Vos quiere Jesús lo haga y él lo visa? Él lo sienta para abajo, tú eres artista y visa. Hey, não está perdido. Ah, que gozo. Não. Jesus lo awak ng kuwanan de amor. E não lo awak na ibisa ng namester conoceme. Paso ora não conhecer a verdade. E ora não vai a verdadeira liberdade. Jesus não lo aba e ganha yonan kuta usa droga de barrio. Pabisa ng boyuna no kana kunang no. Jesus lo vai ser kanan paso ng saco si não tá usando droga ta paso ng ti bashid ng coração. Jesús no lo va a que muchos mujeres cutacana haciendo con no está bon para juzgarle. Jesús lo va a hacer canan para abrazar, para sonante una necesidad de amor así grande. Jesús, mi hermana, no pone su iglesia del mundo. Y él avisa, vos sos la candela del mundo, ¿verdad que no? ¿Qué Jesús avisa de su iglesia? Vos sos la luz. Un candela te consume, pero un luz te da calor, un luz te luza, un luz te da esperanza. Nuestra esperanza del mundo. Bota esperanza, mi hermano, del barrio. Bota esperanza de boyunan. Si Jesús estaba de mi casa, Jesús no lo llega a casa para pleita con mi yunan. De cómo vas a hacer, para qué cómo no vas a hacer, no. Jesús lo llaman y dicen a mi yunan, ¿cómo vos está? Ven, sinta para someter algo de sí a vos. Mi hermana, nos tiene el poder de Jesús. Pero ¿qué nos está haciendo? Esa es la pregunta a hermana, ¿qué nos está haciendo? Este momento para nos tomar, mi hermana, en posición correcta y pleita de batalla correcto. Bebel te avisa, vence cos malo que es bon. Amém. Este momento para Aruba o gente não conocernos não passou a nós alejar, não passou a gente não ei tu hora tá juzgame, não. Quando por conhecer o no barrio passou a bota sali bota wari kunan. Quando conhecer o ganha onde no barrio passou tu hora bota 13 portar pastete ou algo para não comer e bota bisa ganha bem. Vos saco por Deus tem propósito com vos. Mi hermana, nos vida lo está diferente si nos lo canamos con Jesús. Dios está haciendo cosas grandes, mi hermana, pero Él quiere usarnos vida. El mundo mister de amor. Vos tienes el poder de amor de Jesús, ¿verdad que sí? Mi hermana, ¿cuánto de nosotros quiere que el mundo mister de amor de Jesús? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto de nosotros dice, Señor, me voy a comenzar a donar lo que voy a donarme? ¿Vos te quieres nos pujar ese agua, hermanita? ¿Cuánto de nosotros dice, Señor, me voy a comenzar a estimar y demostrar? Gente na te conocer con grande buen amor está. Nos por tomar decisión, nos por tomar mi hermana en el lugar correcto. No la haga Satanás ganhavo, sigue visado que nos tengo odia el mundo, que nos tengo odia picar. Y que saque mi nota avisando que nos tengo braza de picar, no, pero braza de pecador. Mi nota avisando mi hermana como tengo bai, hace con a mala pan bob club kuna, no. Pero hace con un bom panan sinti el amor de Cristo panan. Mi hermana, si cada uno de nós Awema ainda toma a decisão e bisa, me também estou de fazer tanto com não tamane Jesus. Pleita tanto, não mais. Me também começa a fazer e viva a maneira de Jesus. Me também começa a orar com a vizinha, me também começa a papia com nan. Se nada tira sushi, nada pique sushi, meu irmão. Demonstrar que Jesus está viva de bom. Passo Jesus que usa nos vida. Me que me estava solanta para Awema ainda.
Mi no sabe, hermana, pero me saco de manera correcta de pleita contra cosas y de mundo. No está pleitando contra nada, no está pleitando contra la persona, no está juzgando el artista, no está juzgando el joven que está en situación difícil, no está pleitando de mi casa. De manera correcta, mi hermano, está en manera de Jesús. Y mis hermanos, si cada uno de nosotros comienza a demostrar el amor de Jesús, la gracia de Jesús, el perdón de Jesús, la misericordia de Jesús, Aruba también conocer, mi hermano, de verdad, quién está Jesús. Ele também conhecedor de nós. Me quer invitar, minha irmã, nós vamos fazer uma oração, nós vamos dizer, Senhor, lagame tamane abo. Lagame de verdade, papi, a maneira abo. Lagame pensa a maneira abo, Senhor. Lagame, Senhor, por favor, volve cinta comigo e papi, a boa palavra. Lagame, Senhor, estima e perdoname, casame com os que botas estimame. Lagame, guarde, passou minha família por conhecer de Jesus. Pero dor de mim, minha irmã, e dor de boa família por conhecer de Jesus. E a minha irmã me que invitava, van viva mescos com Jesus. Van pleita e batalha correta, na maneira correta, para Jesus a donar-nos o poder de fazer. Baja a oração, Senhor Jesus. Oh, tá maravilhoso, vou conhecer, Senhor Jesus, nos vida. Oh Deus, boa palavra, Senhor Jesus, ave, Senhor, tá boa palavra. Dios le haga por palabra dentro en cada corazón, en cada persona, Señor Jesús. Como Esther, Señor, comprender, Señor, que es batalla no está contra la romana, no está contra la iglesia, no está contra la palabra, Señor. Que tiene una batalla con una mester gana, Señor, pero una mester acercana. Minosa, Señor, cuántas personas aquí nan, Señor, o por tal que no escucha el mensaje aquí, Señor. Nanta de un momento difícil. Nanta heridad pasó enemigo a heridad y por tanto nanta sinti que no quiere vir más, que nanta cansa. Señor, la ganan, Señor, buscabo, la ganan, Señor, acercan a vos, Señor Jesús, para por ti fuerza, Señor, y para por para firme, Señor, de vos. Oh Dios maravilloso, mira, Señor, en necesidad na Aruba, mira en necesidad de cada amigo, de cada colega, de cada persona, de cada uno de mi hermana, Señor. Usa vos, iglesia, Señor. Oh Dios, ten necesidad del mundo. Usa nos vidas, Señor. Vos, Señor, va a donarnos el poder. Usa mi vida. Usa la vida de joven. Usa la vida de hermana. Usa la vida de cada uno de nosotros, Señor. Para vos reino, Señor, extender. Oh Dios, láganos, Señor, vence cosa malo que cosa bon, Señor. Que nos por estima, donanos un corazón agradable na vos, Señor. Donanos, Señor, un vida, Señor, donde nos persigamos, Señor, persigamos, Señor, cada pisada, cada, Señor, stop que va dona, Señor. Justa nos vida, Jesús, nos está rogando, nos está pidiendo, Jesús. De momento de adoración, me quiere entregar mi mes. Oh Señor, me quiere más manera vos. Dice, Señor, a mi manita. Haga mi pensar manera vos. No está en luz del mundo. Haga mi papia manera vos. Oh Señor, me quiere más manera vos. Dame aquí. Dice, Señor, llena agua, hermanita. Lléname agua. Hágame tal imagen de vos. Oh Señor, me quiere más manera vos. De momento de adoración, me quiere entregar
pensa maneira boa, na cama papia maneira boa. Oh Senhor, me quer mais maneira boa. Atame aqui, llena meu amor, leva-me tão e barrente bom. Oh Senhor, me quer mais maneira boa. Atame aqui, llena meu amor, leva-me tão e barrente bom. Oh Senhor, me quer mais maneira boa. Oh Senhor, me quer mais maneira boa. Oh Senhor, me quer mais maneira boa. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mi hermana, me queda hace por su invitación. Y mi nos hace